Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Tubaramutse amahoro y'Imana kandi tubaha ikaze, tubashimire mwebwe mudahekeshanya gukurikirana ibiganiro cyo kuri Tarsis Hope Ministry TV. Prote turakingiwe manutse n'agakofero gateranije n'umupira guteranya agakofero bingana bingahe nyisho muri commentaire bingahe umupira oya byakunaniye inyuma uje muri comment bingana inkofero ubundi bingana umupira mwese birabona umupira w'imbeho umupira w'amaguru cyangwa w'amaboko umupira w'ishapo. Aba bose birabananiye rero mwebwe muja muri comment mutwandikire bingana bingahe. Ni prote turakingiwe ngarutse nk'ibisanzwe, ngarutse ndi kumwe na Wizopi mu rande rw'amasanamu ari inyuma ya kamera, ariko kandi rundi ruhande nkaba ngarutse ndi kumwe na Gwagwaruka muzi ko rukunda kuduteramisha tukamererwa neza, tukaba tuhimbaza tugatazira Imana, tukaba tumeze neza cyane. Ndi kumwe nande hari twese tutariki ibiganza turamukanye tubabwire tuti shalom 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 shalom. Nuko aba nibo tuza kuba duteramanye, murabazi hariya ni Martine, hariya ni Eliane, hariya ni Lydia, hariya ninde sindiko namubona neza, mikrofone yamukingiriye yego nawe yitwa Bebe Berise, hariya ni Sofoni, undi hano ni Nana tuva bien, hano ni Gilene ubundi nawe ni jewe urupira rwanyegeje itsina sindiko ndaribona neza aho mama yajyanditse ndagyibutse nirijya nyene naribabwiye mu ntango twagiye vora ndayirakura rero no muzi nihuse nerekeza kwande iriya kwa Sofoni ngenda kuriyo yongera duteramisha. Ikaze bwana Sofoni kozi.
yewe satani we reka kunyibesha umwami wanje Yesu yaranyitahiye umubiri nambaye numara kubora uzaza ryari Yesu, haleluya,
n'urukundo wankunze mwami ndetse n'inzara cyangwa n'ugupfusha kugamanirwa cyangwa se n'ugutoteza yambaye umubiri marutanegere ikica ntandukanya n'urukundo wankunze mwami ndetse n'inzara cyangwa n'ugupfusha kugamanirwa cyangwa se n'ugutoteza yambaye umubiri marutanegere bisha ica mu mababa mwami satani akaga mwami mana nyeningabo ica mu muriro mwami wambwiye ko nazasha bisha ica mu mazi wambwiye ko atazanebana umbereza amaboko bisha bisha ica mu mababa mwami satani akaga mwami mana nyeningabo ica mu muriro wambwiye ko nazasha bisha mu mazi ica mu mazi wambwiye
rero tubashimire mwebwe mwese twabanye muri kino kiganiro cyo guhimbaza no gutazira kino gice hano kirangiriye. Dushimire mwebwe mwadukurikiranye, dushimire kandi wizo bitwa ariko murande w'amasanamu hariya, dushimira runo rwaruka rwadutaramesheje barangije batubwira bato twagendaniye Yesu we ntibugaze dutererane, reka rero twagendanye baradutererana, ariko we umuntu yagendanye na Yesu ntiyigeze amutererana. Waje yarafashije na Petero ku mazi atembera n'ibirenge byonyine, ariko Petero yiciwe no kwizera guke. Gira ukwizera rero ugumane na Yesu mugendane rero kandi bizo kwizera. Dushimire no rwaruka rwadutaramesheje, reka duce tugira ko tubike banura tutarika ibiganza tubabwira tuti bye bye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.